دون. قال الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال أيضا في آية أخرى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. Puas dahil na pamuji serta pagsyukur pa Allah subhanahu wa ta'ala. Dari kita niyo halugal mulia, lugal kakukuyakan sin Allah ta'ala, karena lugal pagsusujuran harap kaniya. Amura-murahan, in mga adlawan, iban sinwak turihil kato taniyo sin Allah ta'ala, amuin mahinang nato, puunan, hakabuhi nato, lutuan ang dahon pahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Karena amura ini imhampit na to halaw man singgumi ini. Amuin ikapagbansag na to hahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amunain amal sin kita niyo miyamatok doon haamuin karidaan sin Tuhan na to Rabbul Alamin. Manjari dahing haayat na batbat na tuhain doon kahinapusan kaparman sinallahu ta'ala zaharal fasadu fil barri wal bahar. Yan na to kikita diurungog inji majato halawman na to halawman singgumi ini limahil na yung kajuljanaan biyata sin Allah ta'ala yan hababaw sin gumi iwan sin hakarakat-dakatan haka tubig-tubigan sin Allah subhanahu wa ta'ala in parsababan niya dahin hakakahinang sin manusia bima kasabat ay dinnas dahing hasaban sin lima sin manusia. May tasyabutin lima roon ha ini. Karena amin magpadya to sin hinang. Dihilan kita niyo sin Allahu ta'ala jantong supaya makaingat kita niyo dumungdong sinuuno pakaradyaan juma to halaw man sin gumi ini. In kita niyo diyaak sin Allahu ta'ala maksud magtag-ipon harap kaniya. Wayro kaing. Biana sin ayat biat magtakaina wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Way ako lang sin Allah ta'ala nagpapanjari hajin iban manusia buat malingkan hangkan sila pia panjari ko supaya makapagtag-ipon sila kaku. Amurad tim maksud way rundugaing. Karena manjari sin Allah ta'ala di na kita rihilan hinang pasurun na hadya kita paamuin kakuyakan niya. Palam sulga. Sa sumagawa dihilan kita niyo sin Allah ta'ala hinang supaya kakitaan niya. Bang hisim magtuyo madto pakakuyakan niya. Nain ini biyayta hayat ini inununo jumatu kaliruan halawman singgumi labay ring nakakahinang si manusia. Na yan, na diurungog na to, kikita na to. Bukon sadya kita, diurungog na to, karena sinsuy-suy si mano siya, mantumaribang unin di matuhalaw man sin gumi ini. Dahil hasababan sin, kakahinang sin mano siya. Ini katantan, wayroon mano siya, mabaya tumayma kaniya. Misan pa amuin himinang kaniya bang hibalik kaniya imbunga sin hinang niya di sa makatayma.
Bihan yan in kasabunalan niya. Sabab wayroon mabaya sin mangi, in kabayaan marayaw hadya. Sa sumagawa dahing hapar sa babansin, amuin kaus si manusia, amod tuin mahinang sabab, makahinang siya sin, hinang sa tulaat halawman sing gumiini. Misan pa bihayad to, bihayta kato sin Allahu Ta'ala, inikatan nikmat sa lagu-lagu. Im mga magjato biya sim mga jimajato halawman na to bihaon. Mahita. Laong sintuhan na to Rabbul Alamin, liyudhiqahum ba'da alladhi amilu. Hasupaya kana naman nila imbunga sin sabab sin nahinang nila rihalawman sing gumiini. Amuin matilas nila, uno nila, matali nila, ay imbunga sin hinang ko pamarayaw ba ataw pamari. Ataw pamukun marayaw. Karena kita rihilan akal supaya makaingat kita timimbang sin mangi iban sin marayaw. Kita rin dihilan sin Allah Ta'ala akal. In hayop way akal niya napsu sadya. Biya. Nahasabab yan, bang imano siya, di siya mamikilan marayaw, singgin nawabaran niya, di niya pakayon in akal dihil kanya sin Allah Ta'ala, nag-akal siya singgin nawabaran niya. Haulo siya makabutang, biyayta sin Tuhan na to Rabbul Alamin, hisiyu-siyun way namakay sin uno niya, sin pangdungog niya, pangita niya, ibang sin jantong niya, in hum illa kal an'am. In sila yan biyahayop. Balhum adal. At labi parang hayop. Unay labi ring hayop. Amo na yung binatang. Biya. Bagi anon hayop, amo na in, giyoon na sing kita niyo. Amo na yung siyop, pagsumbayon na to, kaunon na to. Kasan ng kato. Ang pa yung binatang, liyang kita sin Allah Ta'ala, ipakaunon kaniya. Naon wakti manusia, labi ring habinatang. Bang wala na makay sin nikmat sin Allah Ta'ala, nikmat pangita, nikmat pangdungog, nikmat pangannal, amuin dungdungan niya noon pakaradyaan di majato. Liyudhiqahum ba'da alladhi amilu. Hipananam kanila sin Allah Ta'ala, tiyo hadya bunga sinuno nila, amal nila. Diha ayat ini, laong sintuhan na to Rabbul Alamin, bang hadya, tupanan sin Allah Ta'ala yung kakahinang si manusia, amin tunguran inhinang niya, wailaw niya makatindog ha babaw sing gumi, magpapanaw babaw sing gumi ini katan, malapnas katan. Sa sumakawa, lasa sin Allah Ta'ala, masih kita dihilan waktu, hasupaya makabalik kita pa Allah Subhanahu Wa Ta'ala. May kita pananamun, hasupaya makapagtaubat kita pa Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Karena kita tiag, papirru ilallah, pagoy kamu patuhan. Ayaw kamu magoy pa, kain lokal. Batoy nakapagoyan na to. Amo iniin, kamaksuran niya. La'allahum yarji'un. Mura-murahan makabalik sila patuhan Rabbul Alamin. Dahil hasabab sino no? Ma'uthirat lahum min al-fasad, daing habak kasin, kaliruan, ibansing kabinsanaan bungaring nakakahinang si manusia. Amo iniin, biyeta doon. Naman jari, bukon sadya ini, panaukan sin Allah Ta'ala sakit, panaukan sin Allah Ta'ala bala, doon hayan, hasupaya in manusia makapamintang sin iyaon kanila nikmat sin Allah Ta'ala wala nila piyakay. Isin wala namakay kaniya, amo na intao wala namakay sinakal nila. Akan nadaran kita iasubo sin Allah Ta'ala, apala ta'kilun. Nakapakain na lang sin Allah Ta'ala inakal niyo. Hauno nino abiyutam inakal niyo, sindihilan ta kamo akal. Nabang mo rin mapakain akal mo rin nakabayan sin Allah Ta'ala, baran mo niya akalan mo. Bihan yan in
Uno. Naman jari, haji majatu halau mansin ini hula ini bihayaun. Bukun hajari hula ta, sumakawa, hakatan hula. Yan in mulka sin Allahu Ta'ala kikita na to, diurungog na to. In latap, in linog, in hunos, in katanyan. Lasayan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala haipon niya. May tato lasa. Sabab nikmat sa lagu-lagu, in panukas sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmat sa lagu-lagu. Ipananam ka to supaya kita nyo makabalik magtuharap kaniya. Magbalik uno, magtawbat, bangaw na hinang tadusa. Masihin Allah Ta'ala di timatakad kato sin pagtawbat harap kaniya. Sampay biyay ta sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Misan pa si mantok pa siring langit indusa bang siya nagtawbat masi-masi pa Allah Ta'ala iabutan siya sin kamatay ni halang pagtawbat ampunon da siya sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amo yan. Na iyad to biyay ta na sin Quran mahamulya ka to, imaksud to yung kad kita piyapan dyan, supaya makapagtag-ipon. Bukon magpalingkat sin dunya ini, but in dunya ini, lubuhon niya ra. Di dahi kapag guna. Amo yan. Na, bang kita imingat sin, puunan, singkatan, satulaat, di majatuhalam singgumi. Ini katantan daing hapar sa babansin pagtakabul patuhan Rabbul Alamin. Pagtakabul pagmataas pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. In pagtakabul bang siya kiyasuran sin abugho wayroon bunga pamarayaw. Ingkatan jatuhan sin hinang niya, jatuh pamangi katan. Bang kita magbalik pa ayat sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, hawakto nagdaak in Tuhan Rabbul Alamin, sarta namayta siya sin magpapanjari siya kumanti, di hababaw sing gumi ini magpasaplag sinakaman niya. Amunin apo na to Adam. Sambag si mga malaikat, ya Tuhan, ya Allah, magpapanjari kaw sin mano siya amuin maginang ngadya kahalubiluhan di halaw man sing gumi ini. Hati niya biya kita simbiytaan ng kita niyo to ini, mano siya, way hinang dugaing ding sin himinang kahalubiluhan halaw man sing gumi ini. Basal sing kaos na to. Amo yan. Na, hawak to pagpapanjari sin Allah Ta'ala, hapo na to Adam, diaak ni malaikat pasujurun. Simujud ang malaikat katan, way nakapin misan ng buok. Amurahi iblis inway. Biya kita simbiyay tantoy hi iblis, yad turito naghula, nakalalamod ang mga malaikat. Dihilan sin Allah Ta'ala halga, yang kat siya pataas. Biha. Naman, jari lang sin Allah Ta'ala kaniya. Qala ya iblisu, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyaday. Wastakbarta am kunta minal alin. Laung sin Allah Ta'ala kan iblis, hisiyon nakaagpang kay mo ya kau iblis. Amoy india akta kau pasujurun ha, piapanjari ko sin lima ko. Sabi ng Allah Ta'ala, makapapanjari siya, misan niya ulinan. Imiyan na siya, kun, paya kun. Aun kau lang sin Allah Ta'ala, magtuy-tuy maun. Imiyan na siya bihad. Tumakawa, imano siya, nag-addon pa siya, sin lupa.
Bihan. Amuat yung kiabid da kato. Dahil kakatan piya panjari. Sa imana niya, aun halga tapa Allah subhanahu wa ta'ala. Nakabid da dahil hakatan piya panjari sin Allah ta'ala. Yung panghalga isin Allah ta'ala, ipon niya manusia. Malasa siya, biyata sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, inlasa sin Allah ta'ala manusia, ipon niya Islam kafir. Hababaw sing gumiini, labi rin sin lasa sin inahaanak niya, minyang pabiyugsak din ha, ini. Pakandangan niya. Labi inlasa sin Allah ta'ala. Nahasabab yan, iyan nga iblis may takaw. Wala si mujud. Bukon sujud, pagtag-ipon, ang Nabi Allah Adam, sa sumagawa, panghurmat, sininsiya piya panjari sin Allah subhanahu wa ta'ala. Uno lang sin Allah ta'ala. Nagpamataas ka ha, ginawa baran mo. Uno'y agi sin iblis, doon ha ini. Wala siya si manggop, patuhan Rabbul Alamin, gamayan, in siya nagpagawa sin, pikilan niya, iban sinaktal niya. In agi niya, patuhan Rabbul Alamin, ana khairun min. Labi ako marayaw rin kaniya. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Biya na sin Hindu anin Allah Ta'ala, sin labi siya marayaw rin ha, apo na to Adam. Sa bablong ngayon, ako piya panjari mo rin ha kayo, in siya pa panjari mo rin ha lupa. Manjari beta kato si mananapsir sin Quran, inya to timbangan bukon amo. Sabab larin, ingat sin Allah Ta'ala in kanya, ba't amin nagpapanjari kanya? Wala naka lariin kayo rin sin lupa. Sabab in kayo, dimihil hadya kamudaratan. In bunga sin kayo, kataan bakon pamarayaw. Kapiligruhan hadya. Biha. Sartain lupa, doon tumubo, gumawa ka na yung kataan-taan kakukunahan sin ipon sin Allah Ta'ala. Sa ating pagbidaan in kayo, siya makatindog isa-isa niya. In lupa, makatindog isa-isa niya, habi utangan niya. Karena ipagkakunahan sin kataan. In kayo, in maibog na kanya, mga tao magsisira. Amo yan. Amo rin ito ikampitan niya. Ini, dahin ha mga timbangan lang, niway na kaamo. Timbangan, bukon, amoyin, kakuyakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Karena, in kabayaan sin Tuhan na to Rabbul Alamin, amo hindi di kita umuno. Di na kita sumambong uno-uno harap kanya. Tayo maun na to nasadyaing katantan sabab inallahu ta'ala bukon mang lalaog. Misan pa inhapikilan mo bukon hikarayaw kay mo bang muhinangon pagguwa sin bunga niya marayaw. Sabi ng Allah Ta'ala, aun kaya ingatan niya rita, kaingatan. Bihan katan in guwa niya. Nahasarab yato diukalan ka na in Allah Ta'ala. Pakruj binha. Buwa na kalong na rin langit. Amunain, piya ka rin na siya pagumi. Atin asalan niya, bukod siya rito. Sabab, dito haayat panagnaan biat bat na to, in Allah Ta'ala nagpapanjari haji ni Ban Mano siya supaya makapagtag-ipon. In malaikat, wala di aksin Allah Ta'ala mag-ibadat harap kanya sa diisab sila humundong hapag pamudji patuhan amin mabista ibadat in hinang nila katan. Biada sin uno-uno piyapan jari sin Allah Ta'ala namudji patuhan.
Na may taing kita yung katinakal, di kita maingat mamunji. Sabi ta sintuhan na ito Rabbul Alamin, wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdi. Wa iron hang sulag uno-uno piyapan jadi sin Allah Ta'ala bat malingkan na nananasbihan patuhan. Ay ikaw tuin bato naggugulong harahan, sihuron mo magtumari, nagtatasbih ito pa Allah Ta'ala. Hasabihan, subay ikaw manghurmat ha mga yaon kata. Subay ikaw maluman. Amin patauron mo yung panasbih mo, rin singgi ikan mo. Bihan. Subay amatin, jumato hamano siya. Kan na minsan magtikang kita yaon, subay kita maayat. Bihan. Sabab in gumi ini, adlaw-adlaw, similawak pa manusia, dihadya na to karungukan. Labi na yung manusia, way panumtum patawan, huy, long niya inhinang mo yan. Way hinang muro ka ingdeng si maglami-lami hababaw sing gumiingat kaw. Di da sa kaan lumukay, sumud da kaw maripalam sintian kulong sin uno, sing gumi. Amo nain, katilo kaniya, biulaw maripalaw sin gumi ini hi iblis. Iban na sin, anak po niya katan. Na, doon halawman sing gumi ini, matimbang niya na yung pag-ianon niya, labi siya marayaw rin ha, kanapo na to Adam. Sabab, kikita niya na yung bunga sing katan, sin gumi. Pamarayaw katan, tiap-tiap kakitaan niya inyawon katan, magsusung inabugho niya. Magsusung indugal niya. Sabab, di na siya ampunon sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bihan niya. Na pagkasyari inaampunon sin Allah subhanahu wa ta'ala, in siya mamaus sa mano siya sin kakahinang katan. Bang aun dapat, amuin wayron amal sing kita niyo matayma. Kanaimian siya pa Allah ta'ala, uwas siya simukat ya Allah, na ay mo na ako'y sabihin sa naabihaon. Sa subay na kahinapusan sin waktu. Anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, dihili waktu, dihili ako waktu. Subay naroon na kayo napusan na sin waktu sing gumi ini. Dalam sin Allah Ta'ala kanya, innaka minal mundarin. Hiril ko na kayo mo. Subay na rin to. Ang patakabugtuan sin manahot. Ubos naman kimaptang in Allah subhanahu wa ta'ala sin bihayat to, laong niya, la'akudan na lahum siratakal mustaqim. Na, pagkayad to ang biyakato, yad to na intita mo ya Allah, sindihilan mo na ako waktu, kay napusan na sin, waktu sing gumi ini, la'akudan na lahum siratakal mustaqim. Hapaan ko tuod, ingkataan humarap kay mo. Min bayni aydihim, dahil haunahan nila. Wa an aymanihim, dahil harapit nila patuo. Wa an syama'ilihim, dapit nila palawa. Iban sin, hatay kuran nila. Upat, pidyo alam lang sin magbibisara. Haunahan mo, hatay kuran mo, patuo palawa mo. Inwala niya nasabot, pataas, iban sin pababa. Mahita, sabab di siya makahapa sin dapit pataas. Bang injantong sin mu'min sumukat pa Allah Ta'ala uno-uno susukatan, tayo maun sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bang in nakahinang dosa magbingin pangatayan niya, patuhan Rabbul Alamin magtawbat, di siya makatampan. Iban sin tao bang manuy to yan namuklasin kabuhi niya, di na siya makatampan. Bihan yan. Naamo yan in pag-ianon hi iblis. Hindi majato halaw man nato diurungog nato bihaon. Yan nananawag tawag imano siya papaggasuro na karandanan. Sing kalima Allahu Akbar. Di yan magguna, di kakunahan. Magpakita sin isog. Sindi dahi katabang in Allahu Akbar mo yaw.
inlabi marayaw panghinduaan hadya kanila. Panghindua amin di na ka magtugila, hisiyo sila. Asupaya kumugdan, doon na hadya kaw. Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'u minhum wal amwat. Na, wayroon kuhila, simpangayo mo. Ya Allah, ampo na intay manghud na mo, Muslim, usog babae, maas bata, sibo da imbuhi iban simpatay, napagdanganan mo bro muna in Palestine, bang unuin hinang nato di, hihinang da si mga Palestinian, ingat kamo. Bang aon malisok kato tayo magsambahayang, aon day sab kanila malisok magsambahayang. Baran na mo inimpiag suy-suyan, nagsuy-suy Palestinian day sab. Dito lang niya kamo, hangkan na kami niri dumaog. Apabila tumawag, in muadzin daing hamasjid, as-salatu khairum minan naum. Insang bahayang lang niya, labi marayaw rin sin, matug. Hitungas lang niya in uri nga kulangan, ang patumudlo. Kadabta, puting mo saan lang niya. Innaman naumu khairum minas salah. In pagtug, labi marayaw rin sin magsambahayang. Kita kamu. Ano bahain niya ito? Tarangon sin Allah Ta'ala, sinwala niya tiyarang imbaran niya. Bihan. Amo yan, inji mato. Sa inyan katan hikmat pamintangan sing kita niyo. Bangaon magjatubihan. Amo hindi kita himinang beasin hinang nila. Nari kita makaihalong tain uno yaon. In Yahudi mangi katang. Bukon. O Yahudi makasudsul ka. In kataan na mamarat saya miya makadaaturan sing kitab Taurat. Halom sulka sila. Damikian in Nasrani. Isisiurain kanila miya magad sin hakitab Injil pianaw sin Allah Ta'ala harap pa Isa alayhi salatu wassalam halam sulka sila angkan nabiyeta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kato niyo ummat niya iftarakatil yahud ila ihda wa sab'ina firqa kulluhum pinna illa wahid. Mapulak kanat ng Yahudi pa, kapituan tag isang katumpok. In kapituan katumpok, manuito yan palomnar ka. In hambuok din kanila makasud. Palam surga. Iftarakatin Nasara ila sintani wa sab'ina firqa. Kulluhum pinnar illa wahid. In Nasrani, mapulak kanat pa, kapituan tag duang katumpok, in kapituan tag isa, manuituyan palabnar ka. Hambuok yaon, makasuod palab sin surga. Uwas ang paimyanin Rasulullah, sa tabtariku ummati, na mapulak kanat day sa blongin ummat ko. Pakapituan tag duang katumpok. Itnani wa sab'ina firqa, pinnar. In kapituan tagdoa palawom, narka, hambuok dain, makasud pasulka. Na in makasud yun, pila rin taod-taod niya. Pila percent in hambuok doon na kapituan tagto. 1.4% da in makasud. Palam sulka. Sin ummat sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In kapituan tagdua, 98.6% palom narkakatan. Kita kau yan?
Nahaw na kita niyo mabamutang. Habihag to. Ada pun inlaron na to, amin hindi kita makaigdon, makapukla sa amin 1.4%. Doon kita. Sabab biyeta damikyan si Rasul sallallahu alaihi wasallam bang maghisab na hamano siya, hangiro magdungan, insyam nga gatos kasiyam ang tagsiyam, harap palawm narka, hambuk din makasud pasulka. Tiap-tiap maghisab. Nag-aagad. Ingkabtangan si Rasul 2. Maana niya, bukon in dalil, hataod sintaw maghinang sinhinang niya unhi pagdaawa si mano siya. In dalil, Quran, iwan sunnah. Amad to. Nabahir tahibuing maripamano siya, akahalan ta, isin nakatagna sin, pag-anyaya. Anak sinapo na to Adam. Mahulang. Iwan sin sumuno. Biuno ni mangud niya. Labay ring hapag-abugho. Biya na sinakita kain na. Tao takabol, amo na yung pinakamaabugho mano siya. In tao takabol. Narang siya, sa kayan pasin, indigenous na. Dahil kakahinang di kabayan sin Allah Ta'ala. Abugho niya, iwan sin pagtakabol niya, na yaon nain di siya mabaya uno-una jumatu pamarayawat malainkan subay kaniya. Muna yung pag-ianon, in kaniya ra, in harugain kaniya pa. Bihan yan. Naman jari, doon hayaon, sampay biyay ta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, mamingkum min ahadin. Tuqtalu dhulman illa kana li ibni Adam il-awwal kiplun minha. Wairon mabuno labay ang hakaan ngayahan buat malainkan. In anak ya Apu Adam magulang aun bahagi niya. Sino no? Si maksiat na hinang. May ta, sabab siya impanagnaan na kahinang. Si maksiat patuhan. Iniray nga anak Apu Adam. Na ini ni katanaw na dya pag-abugo. Biha. Umabugo imagulang hamanghod. Mahita. Sabab kakitaan niya, aun waktu bang aun namanghod niya, akon siya kapasaran na. Mahita siya kapasaran, sabab dakula na ba isab siya? Bukod niya to piyasaran siya sa labi awla ayo puton in sibi-sibi padangsin. Magulang. Nahati ko yung pangatod niya lang ni piyasaran na ako, kung nadya ako yung biya giyugol-gol biyan magtumari. Pipipi magtumari, amunay sabihin manghud ko yaon. Na, ipananam kato. Yung mga yan to, laway rin mga abugho. Nabang tahibing mao, isin mga Yahudi. Ay, ikaw in Yahudi, anak sinta umarayaw. Bang tapuunon, Nabi Allah Ibrahim alayhi salatu wassalam. Hawak to nakakadto sila pa lugal piya mamarintahan ni Namrod. Namrod di makakita babae misan paasawasin tao bang kabayaan niya, akawon niya. Bihan. Namo na yung kawasin, Namrod ha, Sara, asawa si Nabi Allah Ibrahim. Daong si Nabi Allah Ibrahim, bangkaw asubuhon, bang mag-uno kita, ada kalaw masubo, sabab na nag-aakad kita ini. Bayit tayo magtaymanghod kita. Anong pagyan, magtaymanghod sila agama. Sabab yung magtaymanghod agama, manjari magtiyaw. Bihan. Namo na ito. Pagkadto pagpakawa,
maksud niya suokon, biya siya si makurinti. Suok niya panagnaan ito. Biyalikan niya, magsusungin sakit. Pagikaturi niya ng kasandalan. Amo na yung kaya na, haturan niyo man to. Haturan niyo man to. Sa piarahan siya uno. Daraakon. Amo na yung hajar. Manjari amo natuin. Piyag. Dihil niya ha. Bana niya. Nabi Allah Ibrahim. Atin niya iya sawasin. Bana niya. Nahinang na sila ruwa. Magkalua. Pag anak, Nabi Allah, Ismail, sin Hajar, nakauna na buros, nari na sila magsulot, habayta. At tiniri na makapagkita iwiha. Sabab, out na sabihin pag-abugo. Bihan niya. Amo na yung kahatod sin, Nabi Allah Ibrahim, madto palugal, way misan, kahoy tumubo, way misan, uno. Tao naghula. Way misan hayop. Saboy misan tuwig. Yeah. Na pag-ubos doon haon, punta, nakabaklin sa panakin, Sarah, amonin Nabi Allah Ishaq. Anak niya panagnaan na hinang Nabi, Rasul, Nabi Allah Ismail. In Nabi Allah Ismail, nakapamikit pa mga Arab. Dahil nga, hula Yaman. Yan. Napagbuhay na anak niya, katanay ng Arab. Manjari in Nabi Allah Ishaq, pag anak niya, Nabi Allah Yaqub, Nabi Raisab, apo na si Nabi Allah Ibrahim, in Yaqub, ingan ni habahasa Yahud, Israel. Bang mo tarjumahon long sin magbibisara in maana sin Israel bihad Abdullah bang habasa Arab. Ipon sin Allah Ta'ala. Nahati niya in Nabi Allah Yaqub ingan niya Israel hang katapagtawahon yan Banu Israel panganak sin Yaqub. Panganak Israel. Banghaba sa Arab, panganak si Abdullah. Sa banghaba nila, lang niya Banu Israel. Amo na yung mga yan. Na, hati niya, biya kita simbihitaan ay, in Arab tuy iban sin Yahudi, magtay manghud hang kaama. Hangkan na misan imbisara nila, mag-anggil. Biha, laong sin Arab, Assalamu alaikum. Laong sin Yahudi, Salam. Yan rin salam. Maana niya, nag-uno na sila, nag-aaral. Sa tumtumon sing kita niyo, bukon sadya sila, sampay ikaw, iban ako, aun jilaka ko, aun dayaw ko, ikaw ramikyan. Nabangin dilaka sing kita na ipat sin takabul, sumud na in abugo, sumud na in indigenous, dahil nga mga sifat bukon marayaw. Hangkan na, lumando na in, kadilaka si manusia, biya na si mga tao di matuyan. Habihayaon. Amo na inyaon ha, pag iyanon ha Israel. In sila yan bukon asal hula nila. In sila nakaharap pa Europe, miyagoy. Amin, bukon sadya ibuhan. In itungon kanila, liyoon hi Hitler palawon sin gas chamber. Hiyatay. Kaya pinanyara tiyo saltay, nagi Hitler, tiyood ko sila wala piyatay katan. Mangko tiyood piyatay, maus sila mapatay katan. Sa hangkan ko yan, wala piyatay katan. Hasupaya, hasusungon jaman, kakiingatan sintao ingi adat si mga manusia yan. Ngayon, tanino kita, ingi sinadat nila. Yung mga yan katantan, laway rin habugo. Bukon sa jahabihan to anak sin,
Nabi Allah Yaqub, nag-abugo dah. Amo na yung pag-abugo, sinhangpo, magulang kataan, hamanghod nila, Nabi Allah Yusuf, alayhi salatu wassalam. Dakam yan, anak Nabi. Salta in Nabi Allah Yaqub, biyay taksin, Allah Ta'ala, in simaksi kaniya. In Nabi Allah Yaqub, amo na in pinakamatuyo, mag-ibadat pa Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibadat amin, wayron puklas niya. Amo na in Nabi Allah Yaqub. Bago po sinanak niya hangpo, katantan niya, o ni sabing kasatuan, katahan hihinang nila. Naamo yan. Nasain ini katan biya na sinagi pamintangan sing kita niyo. Lasasin Allah Ta'ala ha mga bariman. Inna Allah ida ahabba abdan ibtala. Benar-benar to din Allah Ta'ala apabila niya kaya kasihan inipon niya tukasun niya. Pananamun niya sin uno. Sin tutukasan. Hasupaya makapamintang, makabing pa Allah Ta'ala, makapagtawbat mga undusan niya, hasupaya ini, misan siya muklas, dahil nihalaw man singgumi, tayo maun siya sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena in Allah Ta'ala, inna Allah tayyibun la yakbalu illa tayyiba. In Allah Ta'ala malano, sutsi, di tumay mahayipon niya, bukunda malano, bukunda siya sutsi. Hati niya magsutsi, kita niyo sing ginawaran na to, dahil hakatan hinang sa tulaat. Insyaallah Ta'ala, amoy na supaya kita niyo matay masintuhan na to Rabbul Alamin, maun pakaridaan niya, amurad to hikasud na to sulga. Tambatan na sin Rasul sallallahu alaihi wasallam bukun ini kasud sulga pasal sintaon sin ibadat sa amuin doon rida sin Allah Ta'ala ini kasud tabalang sin sulga. Amatin urulon na to batukon hakabuhi na to, uno im mga amal karidaan sin Allah Ta'ala. Ipapahinang ka to, amatintuyuan na to hinangon. Insyaallah Ta'ala. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Astaghfirullah. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله وصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وأتباعه وتابعيهم إلى يوم الدين. Mga katawtay manghuran ha akam Islam. Balik-balikan na sa dyan, pagpatumtum kato taniw katan. Tumutog kita niyo roon, haamuyin, himinang taming sing ginhawabaran na to. Dahing hakatan, karukalan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, halaw man sing gumin. Urulun na to, ingkatan, amuyin, kakuyakan niya, karidaan niya. Amuyin daw hatun na to, tuod marayaw. Pag ginhawabaran na to, in pag-iyanon kasi sin Allah Ta'ala kato niyo. Sabihan subay na to, kasihon in agaman niya. Kasihon na to in sara niya. Kasihon na to in nagpahati kato tanyo sin agaman niya, amo na daak niya. Pamuho na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pagkasiroon ha, sara. Amun pag-iyanon pagkasihasara, laong niya, pagkasi labay reng hapag iman patuhan Rabbul Alamin. Bukon biya sim pagkasi sininahanak niya. Amin langanon in Rasul sallallahu alaihi wasallam madto. Biya buwahon biyan sa kaulo lain Rasulullah panangis. Bukon bihat tim paglasah Rasulullah. In paglasah Rasulullah makad kita hauno-uno na impiyang hindu niya. Wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu pantahu. Uno-uno na innaramaon kaniyo sindaak sin Allah Ta'ala ruun kamuhan. Simingod kaniya. Himinang sin bakkas sidahinang niya. Uno-uno na inwala niya na hinang, uno-uno na impiang langan niya, tangkis kamu.
Amurad to, maluhay ram, batukon sing kita yung katan. Insyaallah ta'ala, papagbarakatun kato. Taniwin, waktu na to, tiap-tiap waktu, amuin halaan na to in waktu yan. Ayaw na to kalupahan, tiap-tiap dumatong in waktu sambahayang, nakaunayin Allah Ta'ala timakad kato halugal pagbabaka ni Bansiya. Ayaw na to siya papagtakarun. Subay kita niyo makauna, dahing hawak turo matong, palugal, tampat, pagsusujuran pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biha. Inyan akaun na to, biyabay ta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. In panaw mo pa masjid, in angkat sin sikimu, pataas, angkatan kay mo darajat sin Allah Ta'ala pakarayawan. In hug sin sikimu pababa, pakpakon sin Allah Ta'ala indusa mo. Biham. Nasubay ito amin urulon sing kita no. Bukon subay nawos na nagbabang in muadzin, ang pagkita humarap pa masjid. Labi marayaw. Aun pamiat sin Usman ibn Affan, long niya, hakatan, kita ko to din Rasul sallallahu alaihi wasallam, nagudo, biasin pagudo ko ini. Abihay nilaw ni. Nain sila tumang aun hinang, wala nila kikita. Magtuyo-tuod sila dumungdong kimita biha. Labi-labi na biyay ta inyaon hinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yung katahan imatod na kanya. Diha. Nayurol niya na yung pagudo. Nahisiyo-siyo lang niya nakapagudo, biyasin pagudo ko ini, ang pasya Simon palawm sin masjid, nagtagad sin waktu, wala pa niya mabot in waktu, hundong niya sa jahalawm sin masjid, iban wudo niya, ang parimatong na in waktu, biya sa kaurawla, bangkaw timindog na simpiyado, biya dak mansun natin piya tindog mo. Nakawa mo na yung pahala sin wajib, pagtakaran mo sin waktu, walang sin masjid. Kita kami lago yan. Naman kita o nagbabang na ang pakwan, wala kita nakaka. Bihad to. Nasubay na to, bihad to, ini anaron, imbaran na to, dilan na to waktu, labi-labi na Jumaat. Katumtumang ko yung mga kamaasan sing kami, nakaunad to. Bang Jumat, dito sila maghinang. Lisag siyam pa yun, mamaygo na. Nagsakap na. Biha, ubos mamaygo, magsakap na kaon na yung baloy-baloy nila. Ba't baloy inamin sa jara pag kukuhanan nila? Biha. Hihinang nila, sila yung mag-anyam. Manaw nam, harap na pa masjid kata. Narito na magtakad sin waktu. Biha. Nalabay marayaw bang aon pahinangon mo roon, magtasbi, magtahlil, magtakbir, nanahay po na kaw. Bihan inamoy indeng ha mga pamiat kato sin pamungo na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك يا الله سميع قريب مجيب الدعوات اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك يا الله سميع قريب مجيب الدعوات Allahumma inna nas'aluka nusraka wa hudaka wa afwika wa ghinak. Allahumma ij'alna fi qaraghibina fi jannatika ta'min wa 'adzabika aminin. Allahumma amla' wujuhana minka haya wa qulubana minka faraha. Allahumma askin fi nufusina ma nusallimu bihi jawarihana li khidmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى اللهم على سيدنا محمد أقم الصلاة أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله
حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. استقيموا صفوفكم. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والتين والزيتون وطور سينين
هذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله